Hej ekipa, dobrodošli na Bajre. Danas testiramo jednu od najpovoljnijih web kamera na tržištu, košta samo 6-7 km, oko 3-4. Da li može biti dovoljno dobra za YouTube snimanje? Hajde da otkrijemo zajedno. Kvalitet slike web kamera donosi 1080p Full HD rezoluciju i CMOS senzor od 2MP, što znači jasne i oštre slike. Automatski fokus i bez ručnog podešavanja, kamera sama prati vaš pokret i ostavlja vas u fokusu. Ugrađeni mikrofon snima solidan zvuk, ali da li je dovoljan za ozbiljno snimanje? Plug nema komplikovanog instaliranja, samo spojite i koristite. Kompatibilnost radi na Windows i MacOS sistemima, a kabel od 1,8 metara daje dodatnu fleksibilnost. Cijena sve ove karakteristike dolaze po cijeni od 6-7 km, oko 3-4, što je čini jednom od najpovoljnijih opcija na tržištu. Ali, nije sve savršeno. Kamera nema napredne opcije prilagođavanja slike, a kvalitet zvuka nije na nivou eksternih mikrofona. Dakle, je li ovo kamera koju biste trebali kupiti? Ako vam treba jeftino i jednostavno rješenje za YouTube, streamove ili video pozive, definitivno vrijedi razmotriti. Hvala što ste gledali ovaj video. Ako vam se svidio, ostavite like, komentarišite svoje mišljenje i pretplatite se na Bajre za još zanimljivih testova i recenzija. Vidimo se u sljedećem videu.